biasa kimita engka tahu wiliwa sumanga na mataraweh. Biasa to kimita engka tahu imacuani. Ennen ni pulau na tong muruna, tapi magalamu puasa. Biasa kimita apa koro. Engka to tahu ya, kalolo liwa dodo no puasa. Pelo matu matarawe ina sapa masigi ya ruwe rakang. Ya melesi-lesi. Nako angka masigi 20 rakang. Ai. Tita negara masigi 20 rakang. Ia monroy tomato lobe. Jarat tu anak-anak muda. Biasa ki ini apa koro. Nah iya tu ya sempajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk terus ibu. Dia boleh baca ni. Boleh tulis. Boleh semangat. Semangat ini. Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu narek kumak berisel kita we pak bu. Itu lutok ko tu pak kuning. Narek kumak berisel kita we angka telu parilo doang ko tu. Assalamu Barikuam mengifung Allah subhanahu wa ta'ala naweriki asalamak sidi warahmatullahi barikuam mengifung Allah subhanahu wa ta'ala nama seiki dua ni wabarakatuh barikuam mengifung Allah subhanahu wa ta'ala inapak barakaki Yena tu magay na waji iriseseta baliwi na rekong katong berisal. Na rekong katong berisal na di gagasit di mo to baliwi ay madusa ki ito. Madusa ki. Tapi na rekong kamuchi di baliwi insyaallah. Lolong manak ki apalam. Sikas-sikasin na reko ita baliwi. Sini tomato malabik ko rang sulasur malabik ko manang kihadir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sini tomato malabik kang rang sulusur malabik ko yang hadir. Riolode na pa ipamulai tausiah cara maagama. Wiloy risese tak manang padalaw ni may ikiringan ni suratul Fatihah. Untuk dua itu pajajiat tak kuato pa sinin na keluarga tak anak-anak tak sulut-sulut tak ikiring atoy suratul Fatihah guru-guru tak iya puri pak guru ki wabil khusus untuk Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam barikuam mengi
يونيه نبا بركاك كيف الله سبحانه وتعالى إلى هذه النية ونية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sini toma-toma lebih kenreng selusur malebih ku yang manangke hadir. Pada lau ni main tu pada syukur maraja lau risesi araja aku sengan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Fuasimata ia engkai pata bolu-boloi ki pamasena na niya papenya men. Na iya tu atai tanra asukuru keta idi ata. De gaga kami nama kesingi fuada timutta. Sangadina werekada alhamdulillahi rabbil alamin. Ia werekada ifahmu alhamdulillahi rabbil alamin. Mancaji isyarai mapannesai makada idi ataki fung Allah subhanahu wa ta'ala khalik sang pencipta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna puji-puji apun nangan namana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tak pakai makukui mata tak do cilita ingata ajeta limata apun nangan namana fuangi warang parata. Ia na tu magai idi atai selaku makhluk harus ki ifuade rumah kada alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna iya fuangi papenya memufuang lillahi apun nangan namana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nasayar? Ia nanti lala sempayata ipamulai nasabah takbiratul ihram Allahu akbar. Mangolo kirufo sewai Allahu akbar. Ya biang manangi yakka ilimata. Sininna yang ke atau tongalinota ya biang manangi lala sempaya. Yena tu dena wad di manre tawe, dena wad di kedo tawe, dena wad di mak bicara tawe. Allahu akbar. Ya biang manang ya ro, mangolo kiri fong Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tu ibaca inna salati sempajaku fuangi, wa nusuki totokku fuangi, wa mahyaya atau tongalinoku fuang. Wa mamati matu ko na poleka amate apong lillahi rabbil alamin. Iku mana tu misengi po? Mancaji mapan nase makada idi ataki fong Allah subhanahu wa ta'ala khalik. Sini toma-toma lebih kenreng selesur malebih kumanang kehadir. Salawa yang reng mapas salama lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amati rasul monrino fung Allah subhanahu wa ta'ala. Engka manang inatajeng ummakna riolo na baban na suruga. Maginatajaki apa kumutama ni Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam risurugana fung Allah subhanahu wa ta'ala tatutu ni tu baban na suruga. Inatajem manang ummakna. Salasai ditanran na ummakna Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia siti najai imas salawa risese na Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini toma-toma lebih konrang selusur malebih ku manang kehadir. Ya, pada masa lemana kiden rima kedua itu puli boni pacar mai. Situngan na pagu iya aku kak jaji baranti. Ya. Aku kak jaji. Aku teiseng itu mato aku Pak Haji Sulaiman. Ia biasa majam aku pele baranti. Ya, aku titi itu rupa aku insyaallah terupa tu. Ya. Engkau tu dena sengi Pak Baharudin Haji Baharudin mate mana ni kasih. Ya. Anak-anak Pak Haji Sulaiman ni. Jadi tu baranti kat tu kebetulan ya mak bini tu boni
Ya. Jadi tanya tu mabela. Sini tu malabik kun rangi sulusur malabik ku manang kahadir. Idenre ipamulai nasaba ibaca suratul Fatihah. Ya. Biasa ki mangkalinga kapang ka mapasala-sala. Ya. Maga je na ikiringi suratul Fatihah tawe. Letuk mo garo. Biasa ki mangkalinga apa garo? Ya, biasa pasti. Na ku ibaca suratul Fatihah naseng na di gagasit di mo betungan nero al-Fatihah khusus untuk tomate engka ga di gaga itan niya memo suratul Fatihah na ikiringan ni agan na ikiringan appalan na ito narek ko mangaji ki engka appalan na tapangi narek ko mangaji ki engka appalan na iya ro appalan na nasaba ibaca aku rangi iya naro ikiringa tomateta iya naro ikiringa tomatoata iya naro ikiringa guru-guru ta angka gadal lele nangka sedia riwayat boleh ri Abdullah bin Umar iya Abdullah bin Umar anakna panghuluta Umar bin Khattab aga nasang matu nasak kumate ka si tinaja baca ka pamulan na suratul Baqarah aga pamulanna surah Al-Baqarah. Agar rubu. Oh alif lam mim alhamdulillah pakka pala Quran manuk. Alif lam mim latu muflihun. Pamulanna suratul Baqarah. Nenia baca puranna suratul Baqarah. Agero lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ye biasa baca nareko masikri ki purma sempaja berjama pamulanna suratul Baqarah baca purna suratul Baqarah ina na po panguluta Abdullah bin Umar matu nasak ko mate kay baca ngalalu kayero makasingye tawaca na itana iya riwayahin Imam Nawawi rahimahullah ila lakitana majmu' syara' al-mu'adzab aga na fuada sikas-sikasinna nareko iya tu tomateta ibacangangi ipatemma ya korang 30 juzuk apa biasa totong kema protes magi jin al-Fatihah maga natani al-Baqarah wadim matosi tongena ya riolo ipamulai caramai pada ibaca suratul Baqarah al-Baqarah letu tu kapas subuh wadi matosi tongena sikas sina nareko ipatemai aku orangnya maga na suratul Fatihah ibaca iya to si malemah nafala mana tawe insyaallah ko dito gaga kapang di napal al-Fatihah dito gaga ya alhamdulillah ibaca alhamdulillahi rabbil alamin apa iya iya malemah sikas-sikasin na nasang Imam Nawawi na rekoy patamay ako rangi ini akang yapalan na untuk ito matita na rekode taulay ito baca kolbul Quran agya sa kolbul Quran Yasin itu biasa na reko masya ruku buruki biasa itu baca Yasin kode taulay Yasin al-Fatihah pendapat na Imam Nawawi dari kode taulay mapatama kurangi ta baca Yasin dia taulay baca Yasin ta baca alhamdulillah dia mu patulay baca alhamdulillah mate bawan ni namu alhamdulillah makutu tolong baca sepaka ito panrita ta makka na nareko ang katoma baca kurang lolongang iappalang upakuling dek gaga si salah tangga na dek gaga si salah pendapat na maka na nareko ang katoma baca kurang lolong ngiapalang manasayro si salah mimatu tangga na pendapat na maka na nareko ang katoma baca kurang na kiringan ngiapalan na untuk tomatena si salah ni pendapat na yun ang kamaka da letu apalan na ang katoma kada dek na letu apalan na
tangga na pendapat na mazhab Syafi'i letu ya pelan. Dia tu matepe. Mate ki jolo. Napu kiri ngeki. Ya. Pendapat na mazhab Syafi'i letui apalan na. Ya pun na rekodek na letu dia tu tarugi. Magai lolong ngeki apalan. Nasabak mak baca kuraki. Mapakur cara na mitai agama. Sini tomato malebih konrang isulosur malebih ko yang menang kehadir. Kemudian melo ni tu tama ramalang. Ya. Dan diseding. Melo ni tama ular ramalang. Insyaallah matu ko jumai. Ya rapat ni topan ritata. Kopita ni matu ulang yo koro e mapuasa ke susatu. Ko de chau. Ko de pa soahapi. Ya. Pakutanana makukuhi. Nareko angka to poleta. Ya. Kira-kira aga tapas sedia. Si sala tu kapan nareko melo yang ke presiden yang ke bolata, na bali bolata, si salai. Ko bali bolata melo o ke bolata lo bertamu bepaket doh. Ya. Sanggara pepe. Tapi kira-kira nareko Prabowo melo lo bolata aga tapas sedia. Wah. Pasti dia tu lima tinroy. Ya. Dari Prabowo je. Ya. Si salah tu. Makotoni ular ramalan. Ilalan na 10 ulang. Ulag kami nama lebih kami nama kesing ular ramalan. Pakutanana. Aga tapas sedia. Ya. Dia nawat di maka dah biasa-biasa ni. Apa ia ulang ulag kami nama kasing, ulag kami nama lebih, ia napas sadianga kifung Allah Subhanahu wa taala harus si makasing ebokota. Si kasing na bokong ia naritu tepek. Angkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapasangi risinin na sahabat-sahabat na risinin na umat na. Jaddidu imanakum. Sinin na sahabat-sahabatku. Sinin na umatku. Jaddidu imanakum. Pakabarulah ala tepakmu. Makutane sahabat-sahabat dan Nabi ta. Kaifa nujaddidu imanana. Maragaro carani pakabaru tepak Na bali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita pamigay bacay. Warikada la ilaha illallah. Mancaji isyara ihe. Riolo de panamutama ulau ramalang. Tapa megay lalu sikirita. Tabaca warekada la ilaha illallah. Masak biki makada. Dek gaga puasa ngadina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Mancaji penting ya warekada he. Magai. Nasaba iya nahe warekada la ilaha illallah. Mancaji sabi, mancaji isyarat maka dah makasing tepat tak. Ia tu nareko angkamu atau atin na tawai pa bu. Masabi maka dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pura manasa maka dah tameru suruga pamasina fuang. Upa kuling. Yang penting angkamu atau atin ta'iro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masak bika maka dek gaga puasa ngadina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Dek gaga masak bitoka maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh na fungi. Insyaallah pura ijami kita mari suruga pamasina fungi. Angkana makutanai magatosi na rekurina sempaja. Tamamuga suruga ro. Magatoru na rekurina puasa matu. Dinapas susek ke majak hubungan nalori pada narupa tau. Turija mina figo. Tapi mata pai ko itanai. Isalamuki ka seleka. Ite KTP na Islam. Masabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tameru suruga pamasina fuangi.
Nia kia ipalepang ijolo rina raka pacalan na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ichi nampak mi. Siang ngesewak bu, pitu ngesok. Tai. Jadi nareko angkana jaminata ta'atita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamin ni tamari suruga pama sino puangi ipalepak ijolo ni raka pacalan na fong Allah subhanahu wa ta'ala pitu ngesomi. Ta coba ni. Kudu cocok ni. Aja na wasempa ajangnya. Matu ko mapuasa tahu ya jatuh wa puasa. Tama nak suruga itu pitu ngesomi. Tapi perlu taiseng sia story akhira si sebutong lino. Jadi kurang lebih pitu sebutong. Melogi coba bu. Eta bi cinampa iro. Magana cinampa engkamu harapat tak masuk. Ita ajeng ical ki blender ki setrika ki. Ya, itu nu ki. Igar gaji lilata si sebutong weng kempen sebun atong tangkan nama tu pitu sebun itong amas ni taman iri suruh apa masin na puang ni yakya toati dek gari tapi maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khalidina fiha abada tu iman nenung ri neraka pacalan na fong Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dhalik. Ima panasa sehingga paralui ipakabaru ita peta ita pamigay puada bacay la ilaha illallah. Nekia mato na rekotama ni ular ramalang. Biasa kimita engka tau iliwa sumanga na mataraweh. Biasa to kimita engka tau imachuani. Ennen ni pulo na tong muruna tapi magalamu mapuasa. Biasa kimita apa ko. Engka to tau ya kalolo liwa dodo na mapuasa. Kada puasa ngododo mi. Pelo matu matarawe, nasapa masigi iya ruwe rakang, iya melesi-lesi, nakuang ka masigi 20 rakang, ay, tita negara masigi 20 rakang, iya monroy tomato lobe, jarat tu anak-anak muda, biasa kimi tong apa korong. Na iya tu ya senge sempajang, iya tu ya senge puasa. Nareko na were mo ki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Papenyamang itu. Papenyaman na puangi. Na wading halangi riset dia ata riset dia tau untuk pigaw iya lolongi papenyaman na fong Allah subhanahu wa ta'ala. De gagalaing sang adina dosa nania adorakang. Ina tu biasa mita ki. Angka to makutu-kutu mapuasa, makutu mengaji, makutu masempajan na ular ramalan ni je. Berarti bisa dipastikan maka itu to imiga dosa. Apa ia sangat tepat untuk pigawi pakasiwiange papenya mana pun Allah subhanahu wa ta'ala itu. Niawat ding halangi ki pigawi lolonga ki papenya mana puange de gagalai sang adinna adnub wal maksiatu dosa nan nia adorakang. Tapi napa guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ku angka tahu marasa mega dosana mega adorakangenna tapa mega baca al istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nare kota baca ini astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nak dampeng iman yang sini na dosa-dosa ta fong Allah subhanahu wa ta'ala. Namoni iya tu dosa-dosa ta pada buserita si.
pertama den re tapa megai baca la ilaha illallah untuk aganya ro untuk pagasing tepat ta ipakabarui tepat ta. Nomor 2 tapa megai baca astaghfirullahal azim. Kumelo ki malampe na astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ngeraman yang sini dosa-dosa ta. Dosa ta lori padat ta rupa tau. Dosa ta lori dua itu pajajiat ta. Dosa ta ri keluarga ta yang ngeraman yang ro. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya dan pengiman yang sinin na dosa-dosa ta. Namoni iya tu dosa. Paderi buseri tasi. Sangadinna 2. Dosa mapat 2 nenia dosa lori padat tak rupa tau. Ipet di hati yang kamu pas sompai ajuk kajunge ia na sompa mo pi batu marajai de na dampang ifong Allah subhanahu wa ta'ala itu dosa ko de mo to bakang de na dampang ifong Allah subhanahu wa ta'ala tomapat 2. Nomor 2 dosa tak lori pada tak rupa tau. Yaitu dosa tak lori pada tak rupa tau. Ia panak dampang ifong Allah subhanahu wa ta'ala nareko si palobak kang ati ki. Si palobak kang ati ki. Riolo mutamana ular ramalang. Engkalalo ki pacingi wi atita. Nasaba iya dosa 2. Dosa mapat 2. Nenia dosa ta lori pada tak rupa tau. Khususnya dosa ta lori 2 itu pajajiat ta. Dosa ta lori bali bola ta apa biasa to tu. Ya. Mega si bombe. Ya. Si palobak kang ati ki. Apa jakam mani gara-gara itu dosa. Naluru matu makutu ki mapuasa. Dek na tarima malempu ipak kasiwiat ta fong Allah subhanahu wa ta'ala hilalan na ular ramalang. Sini tomato malabik kang rang sulah suruh malabik ku yang menang kehadir. Nomor sedi den re aga untuk pakabarui tepat ta tapa mege bacai la ilaha illallah. Nomor 2 aga astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 3 tapa megai masalawa ri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ulang aga ibu Sya'ban. Ia ulang Sya'ban biasa to tak makada ulang syahrus salati ala nabi. Ulang masalawa lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai apa ia ulang engka ayat biasa tak apalah iro. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia ayat ibu ipaturungi riulang Sya'ban. Riulang Sya'ban. Perintah untuk masalawar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tongat-tongan na fong Allah subhanahu wa ta'ala naniya sinin na malaikai masalawa manang rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin na tumatapay asalawa manaki mompo si fakutana manang ka fong Allah subhanahu wa ta'ala masalawa rin Nabi ta maraga carana fong Allah subhanahu wa ta'ala nilodoangin Nabi ta salama maka dia puangnya Allahumma puang inalina puang salawat na fong Allah subhanahu wa ta'ala azidu alaihi rahmah langsung ina tambah pamasin na fong Allah subhanahu wa ta'ala magato si salawat na malaikai
ri Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam barek kuam mengiaga na tambaiwi adam pendampingan na pung Allah subhanahu wa ta'ala ri sinin na umat na Nabi ta. Salawat na pung Allah subhanahu wa ta'ala na tambay pamasena ri Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat na malaikat parilo duangan barek kuam mengiaga na tambaki dampengan na pung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na umat na Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itadarruan aga sana tadarruan ipakaryawe aleta apa dan dekna mungkin lo doangi salama Nabi ta na pura manasa makada salama pasalama isalawa ri Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na idi lagi de pagaga jamina makada salawaki de gaga jamina makada salama ki na melo ilo doangan Nabi ta salama de betuangan na salawat na atai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadarruan asanna ipakaryawa aleta magana ipakaryawa aleta de gaga isem malengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat Nabi ta asosu si bawa Nabi ta loy mamusu nasilongi Nabi ta idi aga kira-kira yalengi Nabi ta de gaga lesang adina salawa bawa na iro salawata ili sumato lorialeta lisu lorialeta na reko angka to lima salawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura isa makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pujin na pung Allah subhanahu wa ta'ala iena tula letak untuk madep peripuang pura ni makasih tepeta ya dan pengimanan isinin na dosa-dosa ta itambayi nasabak salawat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah matu kotama ni ular ramala angkaki ya dampengi dosa-dosa ta nania ima kesingi pakasiwat dari ular ramala engkau mau pahi kesempatan riolo mutamana ular ramalangi tapi megai baca la ilaha illallah tapi megai milot damper ifung Allah subhanahu wa ta'ala yang ngeramana ngisini na dosa-dosa ta apa dek gaga to dek gaga dosa pasti engkau mana dosa ta tu itu bakangi ipat dunuk-dunuk memen ni we matata apa iasanya to matepe narek konang kalingi asan nafong Allah subhanahu wa ta'ala na ita tanra-tanra aku sangan nafongi wajilat qulubuhum tenre-tenre atinna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana na ita tanra-tanra aku sangan nafong Allah subhanahu wa ta'ala tatambah yaro tapoy tatanay aleta kira-kira pura moga rumah dunuk-dunuk we matata nasabat tepe engkau moga iya rumah tata teti gara-gara tanggeraman yang isi dosa-dosa dan ini ada orang kengeta jakam ni taita ni aku sengen nafung Allah subhanahu wa ta'ala asuan yang kelinga bang masih yena de pa nama tadak mo pa itu ajeta untuk lo masih mas sempaja ita tanay aleta riolo mutamana ular ramalang ita pamigay ipakabaru ita patana sabak werek kada la ilaha illallah nania ilo dampang isini na dosa-dosa nania adora kengeta ipuade astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih nania angka kitu lima salawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak mak depeki angka ki sitina aja mak deperi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah salawata angka ki si sambung mutamai ular ramalan nasabah apa cingeta sini tomato malabiku anrang sulasura malabiku yang manangka hadir itu nareko ular ramalang harus makasih cara tak bagi wi pakasih wiata apa sih salah tu engkau tahu ya letu tete siagi letu masam pajat tahajud ki letu isa tahu ni kapan lepa 5 menit puasa 50 menit harus dimakasih carata
Apa engkau tahu nambah memang ni? Uma petemu Quran memang ni pertama. Kelima na petemu Quran. Tame matu puasa kelima dia na buka Quran na. Engkau tahu masih dekat 20 juta. Malam pertama. Dia nang kena sidak kematur. Itarget memang ni. Matu ke ular ramala barana melo ka masih dekat 3 juta. Sosoro 100 sabu. Ya. Sosok ki masih dekat. Narek ko sosok ki masih dekat pa, Bu. Angka tu matu si dekat tak si 7 na sabak Lailatul Qadar. Apaan? Aku taruh mata tarawih tak? Angka taruh tinulu mata tarawih wani pertama letu wani 20. Tama ni waktu wani 20 si duit tambah maju jamaah. Lenyuk maning jamaah. Na taruh burasa. Sika sina. Ajak lalu telai sempajat tarawih. Maka taruh baca Quran tak? Magai narek ko sosok ipigau anu madecing amala madeci pak kasiwiang engka tu matu sidi amala tak sidekata sempayat tak baca Quran si tujuh na turung Lailatul Qadar nanti semana nga lebih renak maka to ni sidekai maka si tomatu narek ko masigita sosong kepacarama supaya tak tambah pak disenge apa si salah tu narek ko engka tu beribadah ya, maka siwiang engka pak disengena gagai pak disengena narek ko engka pak disengeta disengi oke ge rumah tu golongan jadi na wajib ma puasa engka golongan jadi na dosa narek ko dek na puasa si salah. Apa ia tu amala pakai siwiang ku si 7 na sabak 2. Wading ita tambah apalan na. Si 7 na sabak on rom makasing si 7 na sabak wattu mak barakah. Mengaji ki di bolata. Mak baca Quran ki ku bolata. Engka apalan na. Tentu si sale apalan na narek ko mengaji ki okko masigi tatajang itamana wattu sempajang napai pasisambung sempaja berejama si 7 on rom mak baraka nanya on wattu mak baraka mas sempaja ki okko bolata mas sempaja loro mas sempaja waji ki okko bolata angka apalan na tapi si sale matu iro apalan na narek ko ki masigi mak berejama si 7 waktu mak barakain on rom mak barakain makotoni ular ramalang sininna iya tafigo ilalan na ular ramalang si 7 waktu mak baraka on rom mak barakai ido bolo yapalan tepas dia memang ni itu to arai ya itu to arai asoso mak pebuka ya kurang lebih 10 ka atau ke Mesir itu arai asoso mak pebuka ya apu idikan giliri insyaallah malam pertama yehe ya apa tu arae semua apa buka jadi di mahasiswa koro ipilai komelo ki manre manu yesilok kahe komelo ki manre bepo yesiroi biasa penuh kulkase dia nak ketuman nasu siulang semua apa buka utanai agar rahasiana na iro ara eso semua pebuka ternyata ko capu ular ramalang angka memot tabungan na tabung duit na 10 rosid di ulan na tabung duit na untuk na pake ma pebuka ko tamu ular ramalang apa nisengi makada narek ko masidak ki ilalan na ular ramalang isi sale apalan na isaliwan na ular ramalang na pasta dia memang engkau maku ko iahe aku masih kita aku bone sosotoki mapu buka ya patatau ni ro kegiatan tak cik di tau sumbang kurang lebih tapi itu sebuh seso ya jadi kurang lebih 210 sebuh si di tau
Tabayangkan ko 500 mendaftar, kurang lebih yang ke 100 juta ro. Ipake mapabuka susu. Susu ki mapabuka ya. Ya. Maka singir cedek mi, tapi ko mega ki mancaji mega ita. Ya sange mapabuka, dek na maka dah harus pak. Marwa mega tau dek. Namo wesi kaca mi. Masih dekat ke ilalan na ular ramalang. Engkau tahu, ya, yeleng wesi dos. Na pakai buka insyaallah lolo ngekiap pala. Tama nyo twisa. Sebagai kesimpulan, ya telu den rero. Tabawa untuk mutamawi ular ramalang. Pertama, tapakabarui tepet tak. Tabaca tapamekek baca la ilaha illallah. Nomor 2, tapacing wi atita poleri dosa nan niya adora kangenge. Tapamege baca istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nomor 3, ang kangata mat depe risesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba salawai. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.